kabiri 4:24 ije kugeza kuri 27. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 24 ugeze kuri 27. Abami ba kabiri Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 24 ugeze kuri 27. haravuga gutya ngo nuko uwo mugore ashirisha amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu we ati erekeza tugende, ntugende buhoro keretse nkubwiye. 25 aravuga ngo nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. Umuntu w'Imana amwiteguye akiri kure. Abwira umugaragu we Gehazi ati nguriya wamushune mu kazi. 26 ndakwinginze irukanka muhure umubaze uti ni amahoro n'umugabo wawe araho n'umwana wawe. Umugore aramusubiza ati ni amahoro. 27 ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi, amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke, afite agahinda mu mutima, kandi Uwiteka yabimpishe. Yego. 28 umugore aravuga ati mbese nije wasabye databuja umwana w'umuhungu? Yego. Sinakubwiye nti wimbesha. 29 Elisa abwira Gehazi ati cebora wende inkoni yanje ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusubize. Yego. Maze iyi nkoni uyijane uyirambike ku maso y'umwana. 30 nyina w'umwana aravuga ati burahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwanjye, singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Amen. Amena. Dusubira dusoma mu Bacamanza 11 umurongo wa 38 n'uwa 39. Abacamanza 36 oya 38 na 39. Abacamanza Abacamanza 38 11 38 39. sawa. 31 39 11 38 39. sawa. Yego. Se aramusubiza ati genda. Aramusezerera ngo amare amezi 2 ajana n'abagenzi be. Aririra ubukumi bwe mu misozi. 39 aravuga ngo nuko amaze amezi 2 ashize agaruka amuhigura Uwiteka nkuko yari yahize. Asante. Kandi yari atararongorwa
bihera ubwo biba umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka utashe. 40 aravuga ngo inkumi z'Abisirayeli zikaja kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugeliyadi iminsi 4 mu mwaka. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe cyane kuko itugiriye ubuntu mu gitondo cya none. Ni ko umuririmbyi waririmbye mbere yaririmbye ikorasi ivuga ngo ntabwo ari uburanga, si amasomo, si ubutunzi bitumye tuzuka. Sibyo bitumye Imana iturinda kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani kugira ngo tugeze muri iki gitondo. Amen. Abasore b'imigenda, abana b'impinja, inda zitarakwiza amezi, abapapa, abamama, ejo baratashe, abandi batashe mu rukerera. Ariko Imana ishimwe itugiriye ubuntu kugira ngo tuyitaramire. Amen. 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 Bukeya tugiye kuganira ijambo rivuze ngo guhagararira Imana. Mu karere utuyemo, mu gihugu utuyemo. Amen. Abamama, abapapa, abakobwa bacu cyangwa abahungu. Amen. Bibiliya ivuga ingeri nyinshi z'abamama, ikavuga abagabo, ikavuga abakobwa bacu, ikavuga abahungu bacu. Amen. Ariko Isaya ngo aje kubitekereza abo bose adatoye n'imyaka. Muri Isaya 3:10 yamavuga ngo nimuvuga ko neza abakiranutsi bazagubwa neza. Amen. Amen. Kandi abo ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Uvuge neza abagize ishaka ry'umurimo w'Imana kuko bazagubwa neza. Amen. Amen. Uvuka saa 9 ugatera isengesho. Amen. Tibakwirukanye mu nzu uhaye utekereza ngo ejo nzishura iki. Abana ntibaburaye. Turi mu bitaro. Nibirukanye abanyeshuri. Ariko ukagira ishaka gusa ry'Imana ukumva ufite inyota saa 9 ugatera isengesho. Abo bamama bazagubwa neza. Amen. Amen. Abo basaza bazagubwa neza. Amen. Amen. Kuririmba mu gitondo amajwi ni nkaho imitsi imwe ibitararekura kugira ngo ijwi rigende neza, ariko kubw'ishaka ry'Imana ugahata ukaririmba. Uko ni ukuri. Amen. Apewe sifa. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza, ritubwiye abagore bagize ishaka bitewe n'impamvu, bitewe n'ikibazo. Amen. Apewe sifa. Bibiliya itubwiye umugore w'umukire, ntiyavuze umugore w'umukene. Rimwe na rimwe abakene bararengana Cyane cyane. hari igihe avuga ijambo nk'iry'umukire yavuze bakamuvuga ngo nuko ari ubukene, bakavuga ngo bitewe n'inzara. Ariko umugore w'umukire wari afite ikibazo adafite umwana. Bibiliya ntiyatubwiye ngo yahamagaye abayumbi ngo baze kumuhanurira. Oyaye. Amen. Apewe sifa. Bibiliya yatubwiye gusa ngo yatekereje Imana agira ishaka. Ngo arahaguruka aje guhagarara mu nzira ahura na Elisa. Ngo asanga Elisa afite urugenzi rwo kuja i Shunemu, ngo barahura aramuramutsa. Waramubwira ngo mbese ntitwanyura iwanje. Elisa umugabo w'Imana ngo aramukurikira ashikara amufungurira. Abashitsi ni umugisha, kandi abashitsi rimwe na rimwe badusigira umuvumo. Amen. Iyo wafashe umushitsi neza ni ukuvuga ngo bigenda neza niyo agiye. Kandi iyo utakira abashitsi uramenyekana nanone mu karere utuyemo.
ariko uwo muntu ngo abwira Elisa ngo nyabona igihe cyose uzoza ufata urugenzi uzunyura hano uturamutse. Amen. Apewe sifa. Tugituye iwacu hariho imihana izirangiranwa ngo nimuca muri uriya muhana ababyeyi bazi kwakira abashyitsi. Ngo kandi nimunyura hariya bazabagurisha ibyo kurya tibanabakira wa muhana mukawucaho ariko wa muhana wakira abashyitsi mukawusiga nk'umugisha. Elisa makaza hanyura buri gihe wa mugore ngo akabwira Imana ngo mfite icyo ndiho. Amen. Apewe sifa. Yamuha amazi yo kunywa kurya Elisa ashize igikombe ku kanwa ngo wa mugore ngo agasenga akavuga ngo Mana nkeneye umwana w'umuhungu. Apewe sifa. Elisa ngo yamuheze ifunguro ngo yamara gukora bahaye abisengera ngo wa mugore nawe agashima Imana akavuga ngo Mana naje gico ndiho n'umwana uyu mutsima cyangwa ibi byose yagiye gufungura nta kindi nkeneye umugisha w'ibintu ntibawumvaye ariko singira umwaka. Amen. Haleluya. Apewe sifa. Wa mama ngo tiyarambiwe. Ngo bigeze aho wa mama ngo yicaza umutware baramubwira ngo umutware waje. Dufite abagaragu benshi. Dufite n'amaduka menshi. Dufite n'amasho menshi. Dufite n'amasambu n'amazu. Ariko uyu muntu w'Imana naritekereje ngo tumwubakire akandi kazu hejuru y'iyi ngiyi turimo. Amen. Igihe cyose azaza kuturamutsa aharuhukire namara akomeza agenda yahayaje. Amen. Apewe sifa. Uwamama ijambo rya mbere natekereje kuko uwo mugabo muri we yari yarakebwe nta midugararo yaragira. Amen. Nukuvuga ngo umugore utaravyaye agira ijambo rike mu rugo habe no mu muryango nabo bangana nabo bavukana n'umugabo azaruha akagutasha agaciro iyo ari umugabo udasenga ariko wa mugabo azirikana icyo umugore amubwiye ngo bubakira Elisa. Amen. Amen. Muri ubu yaravuze ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Abanyamuhana bazakwibukira kuki? Abo musengana bazakwibukira kuki? Abo wasize muri Kongo uhindurirwa ibihe bakwibukira kuki? Imana mu rukerera ikwibukira kuki mu karere wavuyemo nahuri? Ngo umunsi umwe Elisa araza ngo amaze gufungura ngo aruhukiye kuri bwa buriri wa mumama na wa mupapa bamwubakiye ngo Elisa ngo atekereza imirimo y'uwo mugore ngo abaza Gihazi ngo aramubaza ngo Gihazi we uyu mugore wakoze ibi bintu akwiriye iki? Gihazi ngo arahanura kandi ba Gihazi nibo bazabaca abantu intege kandi ba Gihazi iteka ba Gihazi nabaje n'amababi. Ariko Gihazi ngo Imana irambika ururimi ku ijambo ku rurimi rwa Gihazi ngo aravuga ngo uyu mugore uhaye ubona umugabo we arashaje ijambo rya mbere kandi uyu mumama nta mwana agira. Amen. Bwana sifiwe. Apewe sifa. Ngo aramubwira ngo mumpamagarira aze hano. Ngo aramuhamagara wa mugore ngo azane ikinyabupfura cyinshi. Tiyitaye ku bukira afite oya yari afite icyo ariho. Amen. Yari kwarangiza hirya y'ibyo yakora akarangiza hirya y'urugenzi rwa Elisa akahabona umugisha akabona azobyara atitaye mu myaka arimo atitaye ku bizavuza. Amen. Amen. Ngo Elisa aramubwira ngo mama urashaka kumenyekana muri iki gisagara cy'Ishunemu? Ukeneye iki? Ngo aramubwira ngo ya nyuzwe gusa no kuba mu bacu. Aramubwira gusa
ngo nyuzwe kuba naho ndi naho ibyo kumenyekana nomenyekana se ari abahungu benshi nomenyekana ari abakobwa baha baje gukora ubukwe nomenyekana ari amasitasiyo mpansora nomenyekana bishingiye kuki aramubwira ngo nyuzwe gusa no kuba mu bacu. Amen. Elisa ngo aramubwira ngo ikindi gihe nk'iki uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Amen. Kubwishaka gusa byo guhagararira Imana. Wanapewe sifa. Ni ukuvuga ngo tujya dutoya dukora aya mashimwe aba kuri urubuga rwa Nibature. Amen. Ubu buhamya buba ku rubuga rwa Nibature. Izi ndirimbo turimo kumvira ku rubuga rwa Nibature. Ijambo ry'Imana twumvira ku rubuga rwa Nibature. Ariko mperutse kunezerwa mbona abapfakazi batuye mu Kamanyura eme. Ariko muri izo bavuze ngo Yesu yageze mu Rwanda ngo agera ni Burundi no muri Kongo. Nanejejwe n'abapfakazi bo mu Kamanyura n'abandi bazabanezeza. Imana yaza umugisha abakoranabushake bahakora mu gihe cyane mugoroba bwije mukabyibye. Imana izabahemba. Amen. Bibiliya yavuze ngo aho twasomye ngo uyu mugore umwana arakura. Amen. Ngo amaze gukura akurikira abasaruzi. Bibiliya yambwiye ngo ashitse abwira se ngo umutwe urandiye ngo usabwira abagaragu ngo ni mu mushire nyina ngo bakimushira nyina ngo umwana ararabirana cyangwa arahwera. Amen. Ariko wa mugore yaraza aho umwana yavuye ngo aramuzamukana amushyira kuri bwa buriri Elisa azaryamaho n'aya mashuka Elisa azayirorosa ngo arayamwirorosa. Uzugira ishaka ryo kwiyorosa amashuka abashyitsi bavuyemo apana iterabwoba ngo yamese ngo ni ubucafu oyaye kugeza umese umugisha. Amen. Amen. Wanapewe sifa. Umushyitsi nasohoka wamukunguta mugiye kumesa ngo abashyitsi bagize iminsi ngo nibyuye uzabindi nyine nibyo biri mu mugisha. Amen. Wa mugore ngo afata ishuka Elisa azararaho ngo ayiryamishaho umwana ngo afate iyo kurorosa arayimwororosa. Ngo agenda abwira umugabo ngo birashoboka nyakubaha mutware wanjye birakunda ko wumva umugaragu umwe tukaje Karumeli. Ngo umugabo aramubwira ngo se ko atari mu mboneko z'ukwezi ugiye gukora iki Karumeli? Ngo aramubwira ngo ndabisabye nimba kugira umugisha mpeza umugaragu umwe. Ngo aramumuha ngo azana amatandiko ngo yashira ku ndogobe ngo aramubwira ngo wihute keretse nkubwiye ngo witonde. Ngo Elisa ari kuri Karumeli ngo arangiza umugore mushina mu kazi ngo abwira Gihazi ngo dore wa mugore uzutugirira neza ngo uriya ko ndamubona ariko Imana yamfishe ikimuzanye. Amen. Ngo Gihazi aramanuka ngo ahura na wa mumama ngo aramubaza ngo se n'amahoro aramubwira ngo n'amahoro. Umugabo n'amahoro n'amahoro umwana n'amahoro n'amahoro. Ariko abagore basenze ariko abagore bazi aho bahuriye n'Imana. Muri inzu aravuze ngo mu mihengeri no mu mvuramana uzi ukomeza ukaba Imana mu mvugo z'ibinyoma uzi ukomeza ukaba Imana mu bikindizo z'urupfu uzi ukomeza ukaba Imana. Amen. Apetifa. Gihazi aramubisa uwa mama aragenda ngo ageze iruhande rwa Elisa yururuka n'ituze ryinshi ngo afata Elisa ku birenge ngo arira afite agahinda kenshi. Gihazi ngo yarashinzwe kuza gufata kudatanga uburenganzira bwo kubonana na Elisa ngo ashaka kumukuraho kuko ari muri Scott wiwe. Ngo Elisa aramubwira ngo mureke Imana yamfisha agahinda k'uyu mumama. Ngo wa mugore abwira Elisa ngo sinakubwiye ngo nije yakubwiye ngo mpeze umwana w'umuhungu nije wamusavye avuka tugende. Elisa ngo abwira Gihazi ngo matore inkoni ngo nashika irambike ku mwana. Wa mugore ngo aramubwira ngo kurahiye Imana ukorera ijana na Gihazi. Amen. Amen. Uko ibintu byinshi bizapfuye nuko tuzatujana na ba Gihazi Cyane. nuko tuzatwicarana na ba Gihazi. Amen. Nuko twahaye ba Gihazi umwanya munini. Mu gitondo ukamuzuka ukaja kubwira Gihazi byo mu rugo rwawe
ukamubwira ibitagenda mu rugo rwawe, ukamubwira ibigenda mu rugo rwawe. Gihazi amenya imbaraga zawe, niyo mpamvu ibintu byinshi bizagiye bipfa. Ariko wa mugore aravuga ngo sinjana na Gihazi. Gihazi ngo abarirutse n'inkoni ngo ashika yirambika ku mwana ntizokunda. Gihazi yaraje umwana yavuye ngo agarutse Elisa arahaguruka bajana na wa mama. Amen. Bibiliya yavuze ngo nta kindi kintu yajanye, nta sikaneri yajanye ngo ashika apime ngo amenye ngo umwana yafashwe uku n'izi ngorane yagize. Oyaye yibukije Imana ukuntu yahuye na wa mama. Amen. Yibukije Imana uburyo wa mama yagiye akora. Ngo arashima, umwana arahumura, arambura amaso, amugaruranye. Apewe sifa. Reka duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Daniyeli yararimbye aravuga ngo hirya y'ubu buzima hariho ubundi bushya. Amen. Wari kwarangiza hirya y'ibijugo by'intare, hirya mu rwobo rw'intare wakarangiza ubundi bugingo. Amen. Amen. Bibiliya yatubwiye Yefuta ngo ukuntu yari umuhungu w'ikinyandaro wavukiye iwabo mu mategeko atemewe. Ariko ngo Yefuta amaze gukura ngo ataha kwa se, ariko ngo bene se baramurakarira. Ngo batangira kurya bakabwira Yefuta ngo Yefuta we nta mugabane ugira mu bya data. Yefuta ngo bagenda n'abandi bari umunabe n'abakuru be basohotse ngo bakamubwira ngo nubwo uzi udukurikira nta mugabane ugira mu bya data. Ariko Yefuta azotsinda abagabo benshi b'iki gihe n'abamama b'iki gihe. Yefuta ngo arihangana. Ariko ngo bukeye Yefuta amaze kurambirwa ngo arahaguruka aragenda. Ariko Yefuta ngo ntiyibagirwa Imana. Ngo hirya yahungiye waba intambara, Yefuta ngo yarwana akanesha. Irya yavuye haba intambara ngo barwana bagatsinda. Ngo bumva inkuru za Yefuta. Ngo barasezerana bene se ngo baravuga ati yemwe twakoze igitangaza, ntituzotindaga urugamba, tugenda tuje kugarura Yefuta. Ngo baragenda baje kureba Yefuta, ariko muri izo bavuze ngo tuzadusabira abanzi bacu kugira ngo barame bazabona ibyiza Imana izakora. Amen. 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 Apewe sifa. Ngo baragenda basanga Yefuta baramubwira ngo beneda twarahuye, tubabarire dutahe. Yefuta arabasezeranya ati se ko ari mwe mwanyangaje mukaba muje kungarura, inyungu ni iyihe cyane? Zagenze gute? Mubitewe n'iki bivuye he? Ko mwavuze ko nta mugabane ifite mu bya data, amasezerano mashya ni ayahe? Ejo umuvugabutumwa aratubwira ngo impamvu Dawidi yarwanye na Goliyati ngo ni uko yari yamenye inyungu. Yefuta nawe arababwira ngo muze mumbwire amasezerano mashya tuwandikirane. Ngo baramubwira ngo tuzakugira umutwaro, iby'agasuzuguro twabikuyemo, twaratsinzwe, twarisuzuguye, twasanze aribo buzatubera umutwaro. Yefuta ngo arahaguruka aragenda. Yefuta ntiyaragiye gutarama, yaragiye kurwana. Yefuta ngo hashitse ngo agiye guhaguruka aje ku rugamba, ngo aravuga ngo Mana ngiye ku rugamba, kandi byabaye mbere urabizi. Kurarangije mu mitima yabo baje kungarura, ariko ujana naje ku rugamba Mana. Ingabo z'ijuru arizo tuzarwana n'aba bose abanzi bacu. Ningaruka ikizabanza gusohoka nicyo nzagutambira. Amen. Amen. Yefuta ngo aratabara, ngo atabarutse. Umukobwa w'ikinege arasohoka aza kumutega. Ariko abana b'ibinege Mana we. Yefuta ngo amubonye
ngo ashishimure umwambaro wiwe. Mm. ngo umwana w'umukobwa amwitegereje ngo aramubaza ngo data we niki gitumye ugaragaza umubabaro? Bigenze gute? bigenze gute utabarutse n'ingabo, utaraguye ku rugamba, utaratubwira amakuru y'ingabo zasigaye ku rugamba? Papa we niki cyabaye? Gusa aramubwira ngo mwana wanje we umpagaritse umutima. naho Imana ndayibwira ngo ningaruka ngo kizabanza gusohoka nicyo nzayitambira. Ariko abakobwa buzuye umwuka ngo aramubwira ngo papa ubwo wahigiye Imana imbere yayo nta mpamvu yotuma udahigura umuhigo. mbabarira amezi 2 ngenda nkoranya abakobwa bagenzi banje tumanuka imisozi, ngende kurira ubukungu bwanje, ningaruka uzahigurira Imana icyo wayigiye. Ewe sifa. Amen. Amen, amen. ngo umwana w'umukobwa aragenda akoranya inshuti ziwe, azibwira amakuru y'urugenzi rwa se, ababwira amateka ise yari yarababwiye, ababwira kuko ise ataragira umugabane mu ruzase, ariko ababwira kuko umuhumuro umunsi utazamuhigura, ise afite amakamba, afite n'umugabane mu ijuru, umugabo watanze umukobwa umwe. Amen. Apewe sifa. ngo aragenda amezi 2 ashize, Bibiliya yavuze ngo uwo mukobwa aragaruka abwira se ngo papa naje. kora gahunda papa. ngo ise aramujyana ku gicaniro, ngo apanga igicaniro neza, ngo ashiraho inkwi, arakomeza afata umukobwa aramushinja amushyira kuri cya gicaniro, ngo umubavu wa mukobwa wa Yefuta uhumurira ijuru neza. Amen. ngo abanyisiraheli nabo babigira umugenzo, barabyandika ngo inkumi z'abanyisiraheli nguko umwaka utashye bakaza bibuka umukobwa wa Yefuta iminsi 4. dufite abagabo benshi y'abanyamurenge bapfuye tutaratwibuka. dufite abagore benshi n'abakobwa benshi tutazatwibuka, batananditswe no muri za agenda yawe cyangwa yawe. ariko nabugingo n'ubu abanyisiraheli barakibuka umukobwa wa Yefuta. Amen, amen. Kuri niba twahuriyemo yeme mpuzamahanga, jewe muha impundu, nawe izina ryawe urarizi, wewe utarabitekerezaga, wewe utari warabiteguye mu mashuri wize cyangwa kuba utarize. ariko kuko Imana igira ubwenge yarizi ko tuzahurira kuri uyu musozi wayo, Imana n'abantu bazatwibukira kuki. Cyane cyane. ugira ishaka ry'umurimo w'Imana, ugira ishaka ry'abapfakazi wasize, ugira ishaka ry'imfubyi wasize, ugira ishaka ry'abapfurera uzubatekereza n'ababembe neza, uzugira Imana mu gihe notaha umupfurero twabanaga nomugirira neza. umubembe twabanaga nimba uzi ko ari umuntu yishe w'iwanyu, wobasha kumubabarira, wobasha kubaza uwasigaye wo mu muryango wiwe ukamugirira neza. ntacyo tuzireguza. muri ruza aravuze ngo iminsi yahita yihuta, kandi ko yihuta niko twitaba Imana. uhereye kuri Aburahamu sogokuruza wacu, abera b'Imana baza bataha uko bwije n'uko bukeye, n'iki gitondo uko nogenda. muri ruza aravuze ngo si ajabu munaona na imbafa kesho munasikia nimekufa. muryango wa nibature ukwibukira mu impundu kuki, muryango wa nibature ukwibukira kuki. yewe icyo wahigiye Imana, icyo wagambiriye ni none sejo, ni none si nimugoroba. ni amahoro. ugenda wumva ari amahoro kandi ari mu ntambara. Imana iduheze umugisha rero twese kugira ngo imitima yacu ikanguke. Mose yarasenze muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12, aravuga ngo Mana uwigisha imitima yacu kubara iminsi yacu mu buryo butuma budutunga imitima yuzuye ubwenge. hakenewe abamama bufite ubwenge, hakenewe abagabo buzuye ubwenge